Bonjour et bienvenue au lycée Svetozar Marković, a Niš. Upisala sam bilingvalno odeljenje zato što sam htjela da unapredim znanje francuskog jezika. I zbog mogućnosti koje sam čula da pruža, kao što su studiranje u Francuskoj ili zapošljavanje u Francuskoj. Imamo priliku da putujemo i da učestvujemo u raznim razmenama. Školovanje u bilingvalnom odeljenju pruža razne mogućnosti, razne iskustva, razne razmjene. Upoznali smo ambasadora Francuske. U drugoj godini sam bila u Francuskoj, provela sam mjesec dana u Lyonu. Bila sam na razmjeni u Francuskoj gradu Bonu na nedelju dana. Unapredila sam poznavanje francuskog jezika, upoznala sam njihovu kulturu, njihove ljude, svakodnevni način života. I stvarno mi je bilo veoma zabavno. Dvojezično frankofono odeljenje u gimnaziji Svetozar Marković postoji već 11 godina i do sada je kroz odeljenje prošlo negde oko 200 učenika. Upisivanje bilingvalnog može da zvuči teško i strašno jer se nastava sluša na dva jezika, ne samo na jednom. Ključne reči imamo na francuskom, kao i neke ispitivanja su nam na francuskom. To zvuči kao više posla, zapravo mnogo pomaže u pamćenju generalno, jer ako mora da se uči isti pojam na dva jezika, lakše se zapamti. Postoji ogromna mogućnost da se francuski za te 4 godine savlada na izuzetno visokom nivou i da nakon završetka ovog programa učenici mogu bez problema da se prijave i da studiraju na frankofonim univerzitetima širom sveta.